Da li znate gde su napravljene prve skije u Srbiji? Nemci su 1941. okupirali skoro celu Srbiju, a nemačka vojska je stizala do svih krajeva. S obzirom da je Srbija bila okupirana u vreme zime, sa Nemcima su stigle i prve skije. Njihovo iskrcavanje u jednom planinskom selu budno su pratili Milija i Janićije. Iz vagona su iznosili nešto sasvim nepoznato. Nekakve daske zakrivljene na vrhu. Morali su da saznaju o čemu se radi. A jedan pričljivi Nemac im je sve do detalja objasnio. Okupili su svoje društvo stolara i veoma brzo su od drvenih letvi napravili skije. Za prvu vožnju čekali su noć. Stali su na zakrivljene letve, vezali ih konopcem oko nogu i spuštali se niz brda celu noć. Skijali su do jutra, a čarolije su te 41. godine trajale sve dok ih sneg nije napustio. Prve skije u Srbiji su napravljene u selu Rudine na Zlatiboru.